أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد تعالى عز وجل قرآن دهال جمر بيانتك دبي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دبي طاعتي خدي بكن وهوالتي قنجي خدي بكن بخنا وسيلاش خيريره. سعد شيرازي جد بيجي دبي همنشيني صالحا صالح شوات، همنشيني طالحا طالح شوات. انسان وقت بحوالي قنجرة انسان باشرة را بيروني حوالي قنج وكا مسكية. وقت تهرد كان مسكي ولو تمسكي نكريجي بهنا خوشتتي بهنا خوشتتا. وحوالي خراب انسان نصالح انسان قلنا دزقن به وقت تهوالتياي بكي وقت هرد كان حداد شاوا او قينا وقت تكرن چيكيوت فكنتا جبرو خود طلعت بولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار. خودت به میلا خونه دبال خرابا و آگر توجه گیره. دبی جاره که حضرت علی رحتسز بو، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم چون زیارتیاوی سر کی بنیدا معلومه زیارتیا نخوشا سردانا نخوشا یک حق مسلمان سرهف و مروف سراب دی نخوشا. وقت چونا حضرت علی فاطمه رگوتیا ما قالوا تشتكي تبدأ با مهوان عزيز حرمتك جوار بقري تشتكي المال هيا قوتيا والله هنك هنقوف هيا قوتيا دا كابينا او هنقوف آنيا دايا حضرت ابو بكر كفتشي لي دايا بسم الله الرحمن الرحيم او هنقوف خواريا وبششيا قوتيا والله محبتا پیغمبر صحبتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام حوالتیا پیغمبر نظر وجه پیغمبر عليه الصلاة والسلام جوی هنگوی شیرین ترا و جوی هنگوی خوش ترا. تبسك برنا بر حضرت عمر رضي الله تعالى عنه ويجي كفتشي لي دايا بسم الله الرحمن الرحيم خواريا بششيا قلتي والله عدالة الدنيا اشتغاليا راست دو حقوق دا انسان قو راست بيشتغلي انسان قويا قنج بيجي انسان قو حواليا قنج بي جوي هنگو بي شيرين ترا و جوي هنگو بي خوش ترا. حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه هنگو تبسك برنا بر ويجي كفتشي لي دايا وقوتيا بسم الله الرحمن الرحيم خواريا قوتيا والله اب هنگو تشتيجي شيرين تر و جي خوش تر خوندنا قرآن عمل کرنا قرآن نظر قرآن جوی هنگوی شیرین ترا جوی هنگوی خوش ترا. حضرت علی جی کفچیل هنگوف دایا قوتیا بسم الله الرحمن الرحیم هنگوی خواریا ویجی حال قوتیا قوتیا والله نظر وجه صالحا حوالتیاب صالحا را حوالتیاب انسان قنجرا اشتغالی اهل خده محبت اهل خده جهنگوف شیرین ترا جهنگوف خوش ترا. اجا انسان گره که دو عملی میلاوی فکراوی دشنجاوی قنجار بی بیا قنجر بی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی ان انسان بخیر کیه یا رسول الله دبی او انسان بخیر اوا گو عمری وی دریج بی اخلاقی وی خوش بی دبی قنجه کی خودی دیست بیجه دبی حوالتیا بعالم آرا ولو کی مروف نانی هشک بخوی چیترا حوالتیا جاهلا حوالتیا نزانا ولو کی مروف بواره هنگوف جی بخوی. جا انسان کرک دو عمل خودی قاتلی بی چونکو اب دنیا متاع الغرورا چونکو دنیا فانیه چونکو اب دنیا وكا پیغمبر دبي عليه الصلاة والسلام دبي وكا إنسان غريب
يعني قلت هري سركي هري بولاد شما فلان باجاري تي قدر كيلي مني اما تي جيبا گره دنیا جي انساني چه تربه سونا اما تربا انساني جوه دنیای بار کی حدیث کریده پیغمبر دبه کعابر سبیلن وکا گوت دور کره درباس ببه تی درباس ببه تی دیسا چه قناغا خواه سون قناغا ما تربا یا خود تعالی برای ما بده طاعت خواه حفظا ما بکش به امری خواه آخر نفس ما کلمه شهادت بخی نصیب ما و احسن عاقبتنا وسلم خاتمتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة خد تعالى رحمة خل مودي بابي ما بكي المريه ما بكي ساغي ما بكي زاروكي ما بكي ذريتا ما بكي وخد العالم إسلامي ما تفدى برحمه حفظا ما بكي تفدى آفاتا جبلاش تشقلا وخد تعالى عز وجل صحة وعافية بدي ما وأم طاعته خدي بكن خدي عاقل کی سلیم دیما و امریا قنج بمشینن و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.